Dakle, nekada kod nas na njivama su žene, kada je bila gotova žetva, kada je žito sazrelo, kada se kosilo, onda su na strnjikama, dakle na poljima kada je to bilo gotovo, od slame koja je predstavljala zapravo otpadni materijal, oni su pravili, pleli neke ukrasne predmete, najčešće su to bile ili prstenja ili neke naušnice ili neki drugi ukrasni predmeti kojima su se oni ukrašavali. Kasnije iz toga proizilazi da su počeli praviti određena pletiva i slike od slame. 1961. godine je nastala prva slika od slame i od tada se razvija umjetnost u tehnici slame. Naše žene su se fokusirale na to da zapravo prikažu da slama kao otpadni materijal može predstavljati nešto što je umjetnički vrijedan dodatak, odnosno umjetnički vrijedan element. Slamarke su same preuzele brigu očuvanje stare sorte bankuti žita, dakle to je ono prvotna starinska sorta žita koja je postala nepopularna ili nije imala toliki prinos. Oni su to proizvodili jer bi iz toga zapravo imali daleko bolji kvalitet slame i od toga se proizvodile, odnosno pravile slike od slame. Paralelno sa tim, dakle kako smo razvijali umjetnost u tehnici slame, shvatili smo zapravo da smo se i u poljoprivrednoj proizvodnji otuđili, odnosno da smo otišli predaleko od one nekadašnje poljoprivredne proizvodnje, da smo sa svim ovim konvencionalnim metodama zapravo krenuli i došli do toga da je počelo da se uništava humusni sloj u Vojvodini, odnosno u ovom našem dijelu koji je doista bogat bio sa humusom i zapravo smo izučavali koliki je to postotak pada humusa. Prvotno zato što više nisu upotrebljavali prirodno gnojivo, nego su koristili umjetno, dakle, hemijska sredstva, a pored toga, naravno i sa ovim, dakle, agrotehničkim primjenama novih agrotehničkih mera se taj humus smanjivao zbog iscrpljenosti zemljišta. U tom smislu smo i mi došli na ideju da napravimo poveznicu, novu poveznicu sa slamom i počeli smo primjenjivati permakulturne principe u proizvodnji, dakle, svih jestivih biljaka koje imamo. Znači, prije 4 godine je zamišljen koncept permakulture na ovom salašarskom području u cilju da primjenimo kompletnu slamu u poljoprivrednoj proizvodnji, odnosno tačnije u proizvodnji povrća. I zamišljeno zapravo jeste u kontekstu da se ne mora toliko obrađivati, dakle nema pripreme zemljišta i sa druge strane ono što je nama daleko važnije, a to je da se štedi voda i da se štede svi eventualno zaštitni elementi u proizvodnji povrća. Vrlo težak početak jer su ljudi bili prilično skeptični, pa i moji najbliži suradnici, jer su svi navikli na jednu tradicionalnu, konvencionalnu poljoprivrednu proizvodnju i nezamislivo je bilo doći u jedan vrt da vi vidite da je on prekriven sa slamom, da se ne kopa i onda kad sam ja to prvi puta krenuo, onda je bilo ma daj to, mislim, to niko više ne radi. Međutim, izučavajući, zapravo primjenjujući sve te mjere, smo došli do dokaza da smo pokazali zapravo ljudima, pogotovo mladima koji su bili naša ciljna grupacija, da sa manje rada, sa manje ulaganja, sa manjom potrošnjom vode mogu postići daleko bolje efekte i mogu i sami nešto napraviti. Imajući u vidu da je veliki broj naših domaćinstava u selu, a i u drugim selima, a pogotovo mladi, se više apsolutno ne bave proizvodnjom niti hrane, odnosno niti malih tih vrtova, niti recimo da se neko bavi stočarstvom, jer su svi navikli otići u megamarkete, kupiti što njima je potrebno i to konzumiraju. A vi zapravo imate fantastičan resurs, izuzetno kvalitetno zemljište uz malih dodataka, dakle primjene ovih mjera i edukacije iz permakulture možete postići fantastične rezultate. U tom smislu smo mi već evo 2. godina za redom u tom procesu i našim mladima to pokazujemo. I ono što je svakako najvažnije, to je da je to sve organska proizvodnja bez upotrebe bilo kakvih kemijskih sredstava u toj poljoprivrednoj proizvodnji. Edukaciju o permakulturi sam našao u literaturi, a isto tako i u okviru videomaterijala koja sam pregledao i zapravo sve te principe sam sam pokušao istražiti i primijeniti na ovoj našoj crnici. Se pokazala kao jako dobra i u pogledu kvaliteta, u pogledu zaštite, ekologije,
uštede vode, a naravno i uštede vremena koje se koristi, odnosno koje se mora potrošiti za brigu o ovakvoj bašti. Ona je primenjiva u tom smislu da svi otpadi koji se koriste se naravno polažu na istu poziciju i oni trule i stvaraju novi prostor za sadnju novog bilja. Tako da je ona prilično raznolika, biodinamična i svaki put kada se neka od ovih biljaka iskoristi, odnosno izvadi, na to mesto se zasađuje nova. Evo vidiš, tu mi je malo nikla šargaripa, evo ga, ali nije baš uspešno. Evo, to je šargaripa, mrkva. Vidiš? To, da, ovo je trava. Da, to moram počupati. To je isto trava. To je zelje, mi kažemo zelje. Vidiš? Zasigurno ono što je naša velika želja da motiviramo mlade jer imaju strahovito dobar potencijal, dakle izuzetno kvalitetno zemljište, bilo od ovog pjeskovitog, bilo do ovoga, dakle kvalitetnog zemljišta, humusnog zemljišta u kojem možete proizvoditi što god hoćete. Od voća, povrća, kako mi kažemo zapravo kod nas što god zasadite, nešto vam izraste. U tom konceptu smo zapravo i mi pripremali sav taj materijal, i videomaterijal, i pisani da bi mladima prenijeli i pokazali zapravo da uz vrlo malo edukacije mogu doći do fantastičnih rezultata i mogu i sami sebe osvijestiti zapravo da je najbolja ona hrana koju sam proizvedeš u svom vlastitom vrtu. Tavankut je jedno od rijetkih sela u Vojvodini odakle mladi zapravo ne odlaze, ne iseljavaju se, gdje su zapravo našli i svoju egzistenciju i svoj smisao života i postojanja, što je nama vrlo drago. U tom konceptu zapravo nekog sveokupnog življenja smo i mi doprinijeli kroz našu aktivnost, naše udruge, jer smo zapravo motivirali mlade da kroz različite vrste projekata razviju svijest o potencijalima mjesta u kojima oni žive. Dakle, to ne radimo samo sa mladima koji su već u nekoj zrelijoj dobi, nego od onih najranijih i to smo već kroz neke projekte zapravo pokušavali osvijestiti mladima da oni sami otkrivaju potencijale u želji da te mlade ljude koji žive na selu osvijestimo i da im pokažemo zapravo koliko je sve ono što njih okružuje kvalitetno, dobro, puno potencijala, samo ako se stavi u dobar i pravi kontekst može biti od toga i određenih ekonomskih benefita. Ukoliko taj segment nadovežemo na ovo što smo govorili o poljoprivredi, o proizvodnji, dakle hrane, to je jedan sveokupni moment koji može jednom mladom čovjeku osigurati dobru egzistenciju na selu. Naravno da pored toga razvoj i primjena novih tehnologija, zelene energije može doprinijeti u još većem izazovu i još kvalitetnijem životu, naravno smanjivanju troškova, tako da mi paralelno s time zapravo radimo ekološke projekte koji su vrlo važni kod mladih i mladima su to vrlo atraktivni projekti i na taj način pokušavamo kompletnu našu lokalnu zajednicu razvijati u tom smjeru. Poanta je u tome da se izreciklira materijali i da se pretvore u nešto lijepo i dobro, okom zanimljivo i što i sama umjetnost, apstraktna umjetnost želi reći da se potakne čovjeka na razmišljanje. Ja sam okupila ekipu i svi mi smo se našli i krenuli smo po obali, po šumi, na plaži smo bili, skupljali smo sav materijal koji imamo, otpad, smeće i šta je more izbacilo i što su ljudi bacili okolo. Ja sam to pripremila, narezala i nešto sam već i zalijepila. Sad ću isto to pripremiti da vidite. I onda ću krenuti u izradu rada, kako to ja inače volim raditi i da se može dokazati i pokazati da ono što je nešto odbačeno, materijal koji nam više ne služi i ta naša plastika koja nam je trenutno najveći problem u svijetu globalno,
koji je toliko dobar materijal stvorio čovjek za sve, u svrhu svega u životu, od kućanstva, od dijelove auta rade od plastike, u kuhinji, namještaj, dijelove kuća. Znači, plastika se uvukla u sve sfere života i jako nam je olakšala. Ali nam sada i radi veliki problem, jer ona kad je odbačena i kada je isto i dotrajala, onda ju bacimo i radi nemir. Od flore, faune, uništava životinje, uništava i naš sustav. I trebamo ga nekako dalje izreciklirati i stvoriti od njega nešto i to što je više odbačeno i što je propalo i izgleda u lošem stanju, ono se isto može iskoristiti i stvoriti kao umjetničko djelo koje će predstavljati nešto lijepo, a samim time isto će potaknuti ljude na razmišljanje. Kao i za druge stvari, da se sve može iskoristiti, da svaka stvar može biti pretvorena u nekakvu dobru namjenu. Evo, sada ću sve što sam našla i što sam si pripremila, sve ću iskoristiti. Zalijepiti isto sa ljepilom. Sada kad smo nanijeli plastiku, papir i otpadne elemente na rad, sada se to malo posušilo, što mi paše, i nanijeću boje, akrilne boje koje isto u sebi sadrže silikon plastiku i koje su jako interesantne. Znači, s njima isto doslovno su kao gumene, a poslije se stvrdnu, isto daju jednu jako lijepu reljefni jedan ton. Poslije se to stvrdne i to bude tvrdo ko kamen. Baš čvrsto, ništa ne otpada. Kako se čovjek poistovjeti sa vremenom? Znači, ono kad je bila renesansa, onda su ljudi odlazili na dvorove, pa su slikali te kraljeve, kraljice. Krenulo je slikarstvo od onih freski u crkvi, šta su tražili. Danas imamo problem plastiku, pa tražimo kako iskoristiti. Znači, uvijek ta umjetnost prati taj neki trend i hoće ti sama reći kakav je problem i na koji način disat i kako čovjek može funkcionirati, a onda kroz umjetnost da se to nešto pokaže. I to je cilj cijele umjetnosti, da te kao put neka vodilja. Zato ideš i u muzej, gledaš pa kako su nekad, kako su različita vremena, kako danas imamo opet drugo. Tako da nije loše malo si dati vremena pa razmišljati o tome. Evo, ja ću sad na ovoj slici prikazati morske biljke, pošto me inspiriralo jer smo ovdje na obali. Pa ću tu raditi ovako nekakve agave sa malo apstraktnom temom. Jer mi ovako sve mi je u tom našem jadranskom duhu. Sudjelovala sam u ovako sličnim već radionicama. Recimo, u našem KUD-u smo za Dan planete Zemlje organizovali čišćenje našeg sela. Uglavnom smo se okupili mi mladi. Radimo radionice sa slamom. Družimo se, upoznali smo ljude iz drugih zemalja. Radimo nešto novo što nismo do sad imali prilike da radimo i vidimo. Sproščujoče je, ustvarjalno, malo me roke bolijo zaradi grafik. Moram reči, da sem mislila, da je to malo lažje delati, pa ni. Ampak je ful dobro. Ful veliko se učimo, ful veliko ljudi spoznamo, pa omažemo se malo zraven. Tu se družimo, tu su studenti, ljudi iz cijele Europe. Još su radionica vrlo
vrlo zanimljive i kreativne i potiču kreativno mišljenje, da se malo upustimo i u neka druga područja i isto tako povezujemo sa nekim još životnim područjima, jel? Prvi utisci su jako dobri, jako sam zadovoljna i volim ići po takvim kampovima. Najveći mi doživljaj upoznavati druge ljude, druge mlade iz drugih zemalja, konektat se, upoznat. To su još neka prijateljstva koje do danas održavam. Tri leta nazaj je Celjski mladinski center na pobudo mladih začel organizirati počitniško delo mladih v sodelovanju z javnim podjetjem Zelenice d.o.o. To je v bistvu podjetje, ki skrbi oziroma ureja okolico Celja. In s tem, ker je bil porast vandalizma med mladimi, smo se odločili, da bomo predvsem mladim ponudili počitniško delo, da bodo urejevali okolico v Celju. Na ta način jih spodbudimo, da bolj spoštujejo delo, ki je vloženo v to, da so klopce urejene, da so parki urejeni in na ta način zmanjšujemo ta vandalizem, ki se dogaja v Celju. Javno podjetje Zelenice je seveda bil takoj za in smo v prvem letu organizirali 2 tedna počitniškega dela oziroma tedenski sklop počitniškega dela, ki je trajal en teden ena ekipa, drug teden druga ekipa, po 8 mladih. V preteklem letu je občina to prepoznala kot primer dobre prakse in se pridružila tudi z finančnim vložkom, kar pomeni, da smo v preteklem letu lahko te tedne razširili na en mesec. V letošnjem letu je pa Mestna občina Celje želela, da je to vseceljski projekt vseh javnih zavodov in javnih podjetij v Celju. Na ta način so spodbudili, da je večje število mladih, namesto da bi delali bedarije v svojem prostem času, aktivno preživljajo prosti čas. V bistvu s tem delom prepoznavajo tudi okolje, v katerem živijo, ki so neki izzivi, ki vidijo neke potenciale za razvoj tudi na področju okoljevarstva. Na ta način so se razvile tudi dodatne ponudbe, kot so različne čistilne akcije v določenih mestnih četrteh, ki so bile podprte sicer s strani mestnih četrti, vendar so mladi tisti, ki so izvajali te čistilne akcije na podlagi tega, kar so videli v sklopu tega počitniškega dela. V bistvu mladi na ta način, ko skrbijo za okolico, ali belijo različne, mostove, ograje na mostovih, ali obnavljajo klopce. Na ta način se tudi spoznavajo z tem trajnostnim vidikom, ki ga v bistvu sami predlagajo, kaj je tisto, kar želijo delati in sami v bistvu spodbujajo ta trajnostni vidik, hkrati pa tudi kažejo nek vzor za ostale mlade in tudi prebivalce lokalne skupnosti, da je možno tudi z manjšimi koraki, ki so bolj trajnostni, omogočiti večjo kvaliteto življenja v občini. Na ta način tudi širimo bazo aktivnih mladih. Številka 60 je res lepa številka in veliko teh, kot sem že prej rekla, prihaja tudi z nekimi mladinskimi pobudami, idejami, kaj bi oni lahko naredili izven tega projekta Počitniško delo v okviru mladinskega centra ali ostalih organizacij, ki bi dejansko imeli nek učinek na lokalno skupnost s poudarkom na okolje. Zadnji teden, se pravi od ponedeljka, smo preko občine Celje pomagali naši skupnosti in smo pleskali klopi. Druščina je super. Nekaj novih sem spoznal, vendar sicer delam sam s svojimi prijatelji, ki so tudi moji sošolci. Sama skušam čim bolj zmanjšati, koliko odpadkov sama proizvedem, se pravi uporabljati produkte, ki so čim bolj trajnostni, tudi zmanjšati količino mesa, ki ga pojem, ker tudi proizvodnja mesa je dosti slaba za samo okolje. Če kupujem plastiko, kupujem reciklirane stvari, ko se tudi vidi na embalaži, če ne pa vedno steklen, pa tako. Meni se zdi, da če se staro še da obnoviti, se bolj splača staro obnoviti, če pa se ne da, pol pa ni druge opcije, kot da novo kupiš. Tako da odvisno od situacije, ampak bi bolj rekel, da se splača staro obnavljati. Ja, 2 moja sošolca sta že tukaj predelala, pa sta rekla, da je kar fajn, pa jaz sem tudi hotel imeti neko počitniško delo, pa sem pač poslal prošnjo, pa so jo sprejeli, pa zdaj delam.